because today you welcome. Nuer Sabbath school lesson. Quarter nyam 2024. To kon ka lesson on one dien ku ko le ben ka changen budien ka conclusion which is Friday. Chang realika koroko bichang long ko ben jen to content on wale. Kwa rep cherry ki kwa conclusion ki summary jen bu kon ben to boni wale. Ka jalan dong de ko zu ko melwa ka kon ke je. Me dong chinin ten cha nye chere yo ko mi chika miss chika changen nyam introduction kene Sunday lim nei body lo jo ko lesson mo gwalong also ke chang rewde which is Monday me Tuesday me Wednesday me Thursday chang ndi dien ke nin to go long o jal kon ko kus e jala ram la luer dano ke jara mende kon lingo kon kala kon lo nye jel lesson te kon tere jo ko ke lew but on Friday me ku kon bere mi char kon ko jalen sukos kon lo ke je ka ganga kon ke je ka bane story ke kwiko kus la ngani ari ale ke didi ko chola gat ke gwet ne ke dialen te kenten ram bu kon bu ke lesson wale damandan ne elder David kek ka gambele Ethiopia eni chine welcome ke ngwaze me damandan berke yekos bane conclusion lesson ka dan bane jebeling thank you bu kwar ko ste kel gaji Ngwa haliak te kwar na kut na me jan changan bakalien min la pek in good ke chongija ke nin ngija changa me akona den la den kono ke bong tin gol tin chagor orep kan min den ngaj woniam ke kwi ngija men chan kwere joga kelu tangwan la kono kam ke bong tin gol che ke bogon chala fight dragon prophet ye gwandong ni kene go te kene cher ta la de longo jen kwi ngija ne me te pe ni ken tin cha ko gor mitran ke jen bugo mo de raro rep tin ko bo ku lar ga tin gwa me wo ngode na ngaja ke me jay ko ta ngaj ke buma lana kana ngap ko mitel rop men cha lat ke jen bugo chala petra gan prophet do nyot ko no kon lat ke me chi to ka jay ko la me chi jay ko ba ngaj en wo lang gwai di ken wo chi ngada la to ko te dot ngu gwa tin yo kwen ke jen bugo chet ke no mo buk din me waja ngadan ko bum long re ko tin chen min tul ko der la gwa lo ko kon mi chana ngadan ke lu ke ne tidan ke lu la tene ke tin bombo ko to wajen betin wan ta ga na ba galet ke ne diaal tin ngat ko ni lot ka men chi ji kwar ko ke ne din choro den ji kwar ko chicken bom di chicken na je ke je o ken o cha ngadien cha je ret ka pelien lo la nget ke ne men char ke ne dia pel ke chicken kwar ko mo yo bang ko der bom ne men di der nyot pidien jen wa ba ka lok ba gad ka tin ngede ba ka lok re ngwan dial din la ka per ka tin de to mi chi ngadien ke liu kana bom la den ke liu kana la reide ka lut kene eme cha gore boko mo boko chala patrick and prophet pe por kurwan jen ba ngwan wi dio en wo anje no kut te bom da te tin charo da ge kana met kwa kana men ka ro man wo gwaden de ran jek tin ko bran lok jek ko la wo kane ko tin ngap ko kut tin choro de ne ko bi ngap den ke liu ba kana de la ka kut ko bu kut bom de be kula nyoke mi che joji ken ngadien lat ka kut chi ngadien lat ka pelien chi bom kot bile te ka bang de lar ge jere dia ngode dit kama kon ngwan te ko kien ti bum lieng den re te ka dan pi yai ni kot tin na kama kon ane lare o de ko de luo re te ka dan ko nget kon ke lu er ne te mi to gwa nyok mi dong de kon ngong ko gwa tin kon kut ka luo dong ki luo ke de ne ben de ne ken ki luo ke chebe ngode kon char tin na mo mala kon a jek tin kon a jek ni bom cherke ko kon ro jek di chung kon re ngada ko kun me da luak dan wa da ngut kon tere ke kon
tam ko ni chirgen titini wa ngude bana ro ngie ko de kon kut ena go de mi dit de kon angud nget kon no jen den bom ti dial ka man de kon yo ngan mi dit ke jam chirgen me man de kon gwi de kon yo ta ko de ma ke liu jog ja tinger gwa liu ye chu kristo jale nyu den jo ye longa ben tok man de kon yo ta ko kel ga kon mi chang ta kon ko mi tiam kon ngong kon man da de no ne te ga gwa ti sam ti dit ta kon lok bo ko ba kon nyot ngat kaja ba kon nyot ngat kaja ba kon gang ko ci kon e bi kuji ta ngat kaja bo da ne tuok da ne ben na me che lip kon ko ci kon bi le bai bana ja ngat o te gwa tin me de ngat kaja da tuok ja re te ga dan bana ro gang kaja ko ce biya jenen ye chu cha gwan jeng ni che loch eriet nyo ne ke tin jalat ka dit cho ja no ngan ru kel bad wel kel ne bad wero dit cho ja no ngan ru kel bad wel kel ne bad wero te ga eriet ye chu ka gak ka gwan tek riede to yaga chole ke riede nyo no ngat kaja to je no nganu de kel bel wel kel kene bel wero lare je ko be ja ke ja ka ganga ji ka bi ga ji yen dom ni kudial ka bi ga ji tak ka tet ken ko icho du bile nak na me erien mi churai ko ya jendo ba gang da be di la re ne ni ko la wo ju gwan jeng jo no ya wo lat gwa ngaja ngada kaja jaga je ko bala ngan ma kai ko jogara ne le ni men kan ko da lar di la iko shi kuda yaji be jigang yur rodo pinye ngeji yoga kwani yechu eme iko yechu ja gak no yede me tara lo ti jangwade mende yila lao chikon ngat kene on kot chikon got ken chikon ka bogaj o chikon ngat benang la me on kono jokut kie chikon ngat mi sia tok chikon balat got ngada me tok gwe dan ko de na ko ti ka dor mo gwaj ka rajde eme chara ka man jagor ka jen me ju cho ngwan be die yo be baro ci kon ko bi te ma gwai ko ide mi jana ko te ma gwai ko ide na me shi ngat shi to on ko ke la do ko dor mi gu ji dong bu ko de lat ka kan ni lat ka do en gor ko de da wa ke long ndi ni jen ko do la ko ke lewre ye ju kerso kana ram ko rade o kan kon kursi ni ci ko kon ne ti bi pele ban ro gangro ke men bi chonga kon nyam ko e bi apel bi ben ko mu ti ja kam kon ti garan gor ko kon elan kana gang dan karo e ba ko gor ka chaba ka yang kwang na tin ko kon ka chaba ka nugo ka nug nat ko kon kan wang n tiam kon na nugo kan tin dial be je kon ka ra ka nyuran nyam ko bi chana won nyam de kalen kon ne lo di chana palpin ka ngat chana la tenike tin bu na me jen chagor ka patriarchs and prophet pe kudara wi de elo gwado dien mi je kon tim o me ke lutin ti kon je ko chana goralong ti kon je ko to kon ga kwak twan ti kon je ko na ka kon ne dial ci kono je kene duoro dien je kono ko chano la tene ko kalang ka ci kono kun tene ke tin bum kanga ne me jenen jok tin gora de lar kon min chagor ke chang en bakelen ani bu kwar be de kel ko kon dia palne Amen, amen. lewo je ko da ko ci ne gang ne no ka chang en bakelen ne ngie ka ci ya ne yo bakaro wo ka pela ko mu ne ka pela ne bom men dan hedi ne bi de long ne ko tel ne pel ka tel ne bom moy ne ga no ko ba yo tenu ko tin bum ko bu bom de bu ko le da ba ga tem chu jek de me wari ye chu nyu do ja ga te ga chu di chu par ndi amen No, 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 no.
Amen, amen. Eliak to go put getting diaal and channeling ka Friday. Binetic inside story me ba share kan tan lere to binek a lari ke resource net in tetin ki tende kor luäkɛ ka bore jalan as Christian te ga bogna ti cha loit ka to dan kon nueri te de kon ko mere poro ka bo. So bidamanda na kam beben ba kon ban come inside story ki Chad and cha lat can again lere to ton and welcome brother. And then ka Friday bana take a chang longer opening as well. Keta baro. Thank you. Long chat as long as the long inside story by Dorma Nika, Chetinate will go a kelmet and Southeast Asia, or New Guinea. That's only my Gianaka Perth, Australia. But I'm right on the Quida, and Yamishala Margaret, can a check can a shoulder ne Livana. Nay dang da wudi ti chiga jen chiga gwandien ugil ka Papua New Guinea dio dag ne ngai ga wai mo na te kam Indonesia kan Australia no me chiga jen chiga gwandien ugil me jen kan me chiga gwandien ugil me da ka pinga gwandien ka airport chi gwandien che Margaret che chole jo Margaret nyada che jo ga no ye chu ja ta ga ben no no so me chiga chup dorian ka Perth Australia alabo wendi che nyada che jo ga rud because da che wo be ben ga ji to duelo enya rie de che che daga ka pe no che mala jo ga na bye bye ka airport enya rie de chi gwan Margaret che la nyada no mo me ron me te ga nyura dorian and Margaret kan chode che to ga no te chara ka jen rie de chi gwan la de no mo but ka gwa me tot che ka dien te ga ne la la jal roi ko jal bai ko to ti kan ke Margaret la bo te ka pal ka kuma te ka pal ka mo chi ko nyal ti yo mo bi ka wa jalo de ko ke nyo do ke de ko ke bos no re jal in wa tin ke nang bi ka rai ko nang ra ke je ra mo chal cho de jo liang la wo ka ta ni to jo liang che ben che bab Margaret kan Lavina che ben dong mà chế bab chế dong chế cho Margaret chế bên ra ko dong be bab le ben lep mà chế bab le po chi jo chế moi cái book đúng đó book cái kam cái này wa loi cho Margaret long lab la vena ko wa me tot chế nhok ka kam book dan cho ko na great controversy ke gam indi book mo gore ni manda ne Ellen White mà chế kam book ko we ga me la de min tere bob chu la vina che check de che chon ano book me te ko chi man do ben che book che ben me che book ne no che ngi je no great controversy che la re ya to kon ko book ni chet ke no mo no ka gwa me to chi wang Margaret kan ra min gel right ko chi ko rom che joga no gan ba eran 7 day Adventist mi chile chai du ke mi chile toy no ko dong chi kon bo re al ngo re wa long history che la no gwa de jal ga right ko ka tin ka pers gwa me let all along me jira me te ka United States weather me te ka 109 degrees Fahrenheit de je let me di ke 43 degrees Celsius no but ngo de jo jala right ko ka we tung ne bele nas ko bana ba ko mo ko bong ni te chet ko bong ni cha go ni manda ni ti ka jen gwa me chet ka no Lavin chariot gwan sorry Margaret chariot gwan cheti and o me chi gwan ni joga no rude bi because da be bento duelo che jega no pale chi pal go gwan da chu ko che loy che to gan ta Margaret chu ko da gor ne ko gor la gora ne mu ne del mi chi bat ke jen ku me ke no chi Margaret che so de che share ka nga che share ke jo liang ke che joga no me lo ro de goro de ben lo ko dun ko de me chi to ga me de me la min chi ko nya la and then my day ni jigan o kunyal la de long ba kan ne dial en jal ga right for the kan ken nang ke bong ni lo ko nung kan kana re chi ni ken ai so ne me lat kon ko ne me ba yen do ben nang la right for ra re term ko wi ni tindi chop tin chat ko kon ko to lo time ge Australia to time ge Canada to time ba nyo ba kan ne te kon ke United States but mi ti ko bog du men leb me pet me jel ge ji mà để ra mình tel time để yên rum qua thì chả rum tin qua rum gì train ka qua rum tu đuôi là qua rum qua lặt cái đây là vô cái lên nó bộ cái mẹ là ok
de lat mi chine ka lat me chi jo liang la den ta ma ko che jo no jo chuku the youth ko bapal one Margaret ebel wege Margaret chuku de ka jo ko chuku do lo jo ka ta ma ko dong cha bong ni chet ke ti cha ga ja la ka ri de dong go ro de la ki ko kan bong ni chet ke ti cha ka loy ba wala ka to dan ka ram kel ka nei tin loy ka bong ni chet ke ti nya ram pa kon jo de ling da ma da ne David ka chol ka nei de pen ka ro dien nien ka war ke chang dar ko bi ka bong ni chet ke ti bi ka chop ka nei de chet ka Margaret ni to ko ma te kon ne kon special kon nei te ka United States te kon ngi wa ko dan dong wan cha to je điều đó là mức mà gọi long mới để diện cái chẳng kể mà để làm mấy chết cái nó mới đây là cầm bông mấy chết cái nó mò bóng nó thôi mấy chị we come here là thrift bookstore thế cần cái vô đó ngoài nó long and Desire of Ages tên cái 59 cents mấy chị work ya long thrift store mới có cái gì online but gan money content cha lo ye kan cái tông nữa đó là bo tele yo do gor ka ko dong more profit ka anything but in yo tin kam gan bogra paper ka ro di na kan the gor ga ka yu di ka ro di dollars but with shipping and all that ka dong de ka yo wal ka mi chi kun nali ko gor no dong be use chet ke yo ba de nei dang wal to kong de ga ko bong ne ka yo do kwor de could de lat me di long de ja lat ke te du ko nei dang wal to de kam bong de ka to chi de dal nei dang ro nei dang jog re di de ju wor ka nei right ko ta tam chi Margaret che jo liang che wor ga jama ala we kon right ko ba kon lat ke du tong wan to go no bogen dong go ro bi berar ba bogen cha la great controversy according to the thrift bookstore ko can get 34 you don't want along ka but then yo jo no dong chi you ga chi ga ben wan along almost half you tin chi ka ji thrift store wa mo ngo da dong de ko ne je ba kan you je so with shipping de ngo de ko ne je ba ka yo wan no kamu guru ja ba no dong chi ba ko no ro do bok bi guru bi roi no ko chi bi ga wa nywa ba ga nei ko dong de ko le la bong ne wal la yo do por ga ro dia ka gwa da dong chi ko ne la kam ji ke je gwe je a reminder ma gwa long ne cha kam ko ne dong te nei dong wan ba de cha ri ko da kan ko chi ko bong di chet ka to cha ga kwen kan ko bong ni ti kwa kon bu se kan re kwen ga min kwen kon na rai ko no kia ba ga de ba kon ko ke ni ne ni no kon ka roi no ko no ana de kon ko ne loitas loi nyo ba de nyo ka nyal kon an go mit ti ba ka do ba de jeng na bong ni ti a chang ba ni na comment pin gwa me ka no dong cho du ka gwa ti tin ka no bong nang di de go to ka no gwa de jeng ni ju ba so de in detail de ga ban pin ba ka comment ka video ni ti ko dong de ju ku le cho ba di ba go de bong ni to ken cho ba ta ma ka kon but mi chi number ran chup ka number me de bong de ga cool order ga ka ma ka yen ji Canada ka yen ji Australia ka yen ji United States de yen chut kun chu to no ka comment ni den to ka ke me te gwa me de jeng ni nya on ba no de ja le no ana ko nyal post kon thank you. Amen. Very powerful story. Lesson magwalong. Lesson magwalong channeling a wala o kos dan jen again. Di David ke lewa and lesson ng one di na me lesson magwalong wouldn't cha good ke je ka bugon cha step to Christ. Step to Christ bo no cast nang kon ka Kristo cha loy bo ko to dan. So a book mudung ti de long ka book mudi nyu ago yen a gwan ti ka du ka kon e de la ju ko tene di mo nga je yen ran di chapter di ka kwen. So a book muton mugwa me cha kam kon take a pic read me cha lar ka pic on quarien me gore je bu kono chuga ge je be demanda na gat kong be chuga kon ka pal wazo me che laro rom tin guri nyintes ka loy du ki nyintes ka loy du ki tin dial tin dieri ke kere te ke tin dial dan dwali ke nyam kwaro kos o ke tin nyam gwana na kos a wate le mide kono melat mide kono jako de chuj ke je e jeni you cannot burden him chu kono de me jako chuj kere konte non kon ke je you cannot weary him out la chede me chuj he who numbers waramen chin niam kon che ko kwen niam we dan kwen ke nge che dag dien wa tele che kwich kenten de alton good gan ke gad ke the Lord is very pitiful and of tender mercy. Chamen cha lar ke jimis chuko diej bas wel kele no kwero kus jen loide diere longo kwidan kanuk de dide longa na kai loide. His heart of love is touched by our sorrows and
toy de men te ko no mi dit diere ki tiap ke je kare content a ken kon ken la wan nong ni ku ten dial den chuang widu take to him everything that perplexes your mind ten dial den chuang widan ten yun widan wan nong ni ka wanda na kos ken dem pai kon ko nong ka kor pes ka kor ni ni down well den ta kor e pal ke nothing is too great for him to bear. What the me did along me de te chalwan ko ba kap ki me che de rom ko kwidan. For he holds up the world. Yeah, ramen kap nu win mo ne dial. Che de te che re content e kon che ka klan ka kap. He rule over all the affairs of the universe. Then dial den to we mon ke lew. Yeah, ramen to widian. Nothing that in any way concerns our peace is too small for him to notice. Wate la duor mi dung tiit mi ja kon ko chi kon de te kamal mi nyun widan mi de chi kwe long ka je la chi mi de te changech. There's no chapter in our experience too dark for him to read. Wate la duor ki gwa re te ka dan ka te shuwa meten bi ben mi de chwolo long mi de pino de te che kwen recondial kwen nyin condial den tore teke. There's no perplexity too difficult for him to unravel. Katele michi jiega lonki michi nyona long mi de te che loin. No calamity can befall the least of his children. Tele duor mi de pen ka gatke. Min ja kon ka dier, min nyun cher te ka dan, min wui tas lai dan, men pen kono de kon pal mugwa de kona jako be ko gwandano ko zentenial awate le duor medete e wo e kan kwerano ko e chenen or in which he cares no immediate interest ala jen be ka pesco ba kon ba luäkɛ kare ka to je rieden go rede ban kon e ried mi la loida chuma long me sha kweno o tele medete e chanon ko gwaro kos mi da ba luäkɛ je re chune ka dial den taten me yen bo e jen go re ba ban kon ke jen chum buk de bit kon ke je re chune dial de de biten nongo ka kwero kos kare ka dial ti ene bu kwero kos be te kel ge ye be rom ka de tit ka de ka be gangos ni kun dial ti yenten bane chang long ko bo bane je lep ke every Friday michi nin down well pal ka michi ke miss bane je to ko bane loy ken nin de chalat ke to go long to chop ko re ni ka dan so ko Friday me bane je lep ke chang an yam dien ke 10 days prayer bane subject ni kien nyokulil so malori dene welcome ko bane ben kwen kel ka bane ben ket ke di bu kwero ko bete kel ge ye brother gat kong malori ka lingi ne di ichu ga kon kapal thank you go liak te Kuoth go pale Kuoth Nhial kene piny loja te gwara ko te kelo kore tang te chaka nang te ka di ngai ke je chi go ko nuk du ne kan kwai lwa to ko loja te go din ko chi go bus de ka tuk de meni changan ba kalian wa din ko ne idealen chirier ko ke go din de ka tuk de meni ku de kareb ka go din ka ngai su ku du man kwa ka kamane yedu go din ko du ka chobre lo ni ko ka bichar ko go din du ka gwini ji bichar ren tiam ne e wa ma go din du ka wuch ko ngai ka je go kanin en chakan tama ko fen kwan jeng ne ko liang ye do ko tin go ko te no go din ngai ne go chi la do re ri ne ko go chang mi chi chiang dach kun nok du kana go du go din kwa le ni dor ka ne ko din ku ne ko dial chol go din re tu ko du ne me ko ne ko dial go din la ge re ko ko kam bai do lembe ro ko le go din ne ko dial kana de kan so ma ne je a chu lu ni ken go din o ka ni ni chak de was kon dial go din de ke damanan David ko bi bos pe war ko we tino ko bi moy mal kan ci ci ngadi ya ko bi kamel la ci ana ko din ko ba ga re tu sire te ba ga nyoke je
Ana ta gwadin ko gwanda ga tur gwadin ko jang bay poinde la ra yo jo gwadin ko la tan riet ko kam ne pal po anya mo gwadin ka jinga je gwadin wo bum ni jin poinde chetiam mo ja boy du gwadin ko ne ko dial gwadin ko bodre kanga tene ka lo da mana na kam ko bi pos ko bi yo bo ko berier ko gwadin bagalat ne ko gwadin re dol ko do en ci ya to nyatam pos kon dial no gwadin kam do kal kale tene ka ga nyamar ni nyawan gwadin ko bi pos kene ci cheng dial ko bane luäk gwadin kalat kanga nama gwadin ko bane nyot ta wa ka la pos kon dial gwadin re len ko tugur ne dial je bane te cheliang kam na ga riet su ko du gwadin men ko bane ne dial bi ko liang gwadin ka gwadin jak boy du bur ke loko re len ko dial ke chudi je chukor bi amen Amen.